Nongeye gusuhuza kandi nkwaye ikaze wamaze gukora subscribe hano kuri 7K TV, ya televiziyo yanyu imwe rukumbi ibagezaho amakuru yizewe, inkuru zigiye zitandukanye n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda dukora kuba dukurikirana mu buryo bwa buri munsi. Ibisanzwe rero tuba tubazaniye amakuru agezweho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga zigiye zitandukanye, akaba ari amakuru kuva mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, aho umwuka watangiye kugenda utaba mwiza muri izi ntangiriro z'umwaka wa 2024, hakaba hajemo akantu k'umwuka mubi ariko kari kamazemo n'iminsi. Ni nyuma y'aho u Burundi bufunguriye umupaka wari warafunzwe bitewe n'amakimbirane yigeze kuba mu myaka yatambutse. U Burundi bukaba bwari bwarafunguye umupaka mu mwaka w'2022, u Burundi n'u Rwanda bikongera kuba nyabagendwa nk'uko byahoze kuva na kera na kare. Ariko kuri ubu u Burundi bwamaze guca amarenga, ndetse bikozwe n'umuyobozi w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye, akaba ari we ubwe witangarije ibi ngibi, ndetse amaze n'iminsi atangaza ko u Rwanda rutababereye inshuti nziza cyangwa se umuvandimwe mwiza, nk'uko tubizi ko u Rwanda n'u Burundi ari abavandimwe, kuko nk'uko tubizi u Burundi n'u Rwanda ni igihugu kimeze nk'aho ari kimwe, ndetse n'abaturage baho ni abantu bamwe, baragendererana, barabana, barashakana, barashyingirana. Ariko ntihajya haburamo utubazo nk'utwo twa politike, ndetse tugenda twivangavangamo bitewe n'uko igihugu kimwe gishobora kuba kibanye n'ibindi, bikaba ari byo bishobora gutera umwuka mubi. Uyu mwuka mubi rero waturutse ku ki? Waturutse ku mvururu n'ibindi bintu bigenda biterwa n'umutwe witwaje intwaro, umutwe uzwi nka Red Tabara. Uyu mutwe u Burundi bushinja ko ufashwa n'u Rwanda, ndetse u Burundi uyu Evariste Ndayishimiye atorwa akemererwa kuyobora u Burundi ubwo Perezida Pierre wayoboraga u Burundi yari amaze kwitaba Imana. Uyu muperezida Evariste Ndayishimiye niwe wafashe iya mbere avuga ko agiye kongera kuzura umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Yarabikoze abigeraho, ndetse n'umuryango we harimo madamu we araza mu Rwanda, ajyana ibiganiro na First Lady w'u Rwanda. Ibintu nyine ubona ko biri kuryoha nk'ibisanzwe, abaturage bo nta kibazo baba bafitanye uretse mu nzira za politiki. Rero uyu Ndayishimiye yagiranye amasezerano n'u Rwanda yo kuvuga ngo bagiye kurandura umutwe wa Red Tabara. Ibisanzwe rero u Rwanda ibyo bintu ni ibintu rumenyerewe mu guca imitwe yitwaje intwaro. Ibyo ni ibintu ruzwiho kuba rwayica intege ndetse rukayirandura burundu. Ibyo ngibyo twagiye tubibona mu bihugu bigiye bitandukanye, aho u Rwanda rugenda rukora ubutumwa bwo kugarura amahoro. Ariko u Burundi bwaje kuvanga ibintu bigenda bidogera, ndetse ku buryo igisubizo kirambye cyagiye kibura. Uwitwa Evariste Ndayishimiye yagiye agaragara mu biganiro avuga ukuntu u Rwanda rwanze kohereza abagabo bafashwe bafatirwa muri Red Tabara ngo bashyikirizwe u Burundi. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo ari byo, ndetse u Burundi bwongeye gushinja ko u Rwanda rutera inkunga ndetse runaha imyitozo, rukanaha intwaro uyu mutwe wa Red Tabara. Ibyo ni ibintu u Burundi bwagiye bushinja u Rwanda. Ariko ibi byose bije ndetse bitangira gukabya, aho u Burundi butangiye gukorana bya hafi na hafi n'igihugu cya Congo, aho u Burundi bwoherejeyo ingabo zitagira ingano,
ndetse bikaba bivuga yuko abarundi benshi bari gupfira hariya mu gihugu cya Kongo. Uburundi rero urumva nk'iki gukorana n'igihugu cya Kongo kandi igihugu cya Kongo kimaze igihe cyikoma u Rwanda kivuga ko umutwe wa M23 u Rwanda ari rwo ruwutera inkunga ndetse harimo n'abasirikare b'u Rwanda, Kongo igahama ishinja ibyo bintu u Rwanda, warangiza ukagenda ukayifasha mu buryo buteruye, ukagenda rwihishwa, niho haje kuvamo ayo makimbirane. Kongo ubwo urumva iba yumvisha Uburundi ibwumvisha ko u Rwanda ari rwo ruteza umutekano muke, ari uko wenda se ruba rushaka Kongo yirushinja ngo rurashaka ngo kwiba ngo amabuye y'agaciro ngo hariya, ariko ukibaza amabuye y'agaciro ko ari ibintu twagenda tukagura nk'igihugu cy'u Rwanda kandi dufite n'amabuye y'agaciro yacu ubwacu, ukaza kwibaza nk'igihugu cy'u Burundi icyo twaba dutezamo umutekano muke dushakayo nk'Abanyarwanda. Ni ibintu bitumvikana ndetse habayeho kumvikana guke ndetse habazamo n'ibintu bitagakwiye kuzamo. Nk'uwitwa Evariste Ndayishimiye ntiyagakwiye kuvanga dosiye y'uko ari gufasha Kongo ngo ahite nawe ashaka kwikoma u Rwanda ngo barukomanyirize, ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo ni ukwishuka kuko u Rwanda rwo rwahakanye ibyo birego kuva mu ntangiriro, kuva bigitutumba, kuva bikigenda buke buke u Rwanda rwarabihakanye, ndetse u Rwanda ruravuga ati ahantu bavuga ngo niho Redi Tabara ica ni ku mupaka uhuza Uburundi na Kongo, niho iyo Redi Tabara yihishe mu gice cya Kongo. Rero u Rwanda ntabwo rufite ukuntu rwarwanya uwo mutwe wa Redi Tabara kuko uri mu gice cya Kongo. Uburundi ubwabwo nibwo bufite ubushobozi bwo kuba bwafatanya n'ingabo z'u Rwanda bukaziha uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cyabo, kuko u Rwanda rwo ntirushobora kurasa mu kindi gihugu, rwaba ruri guteza intambara. Ariko ibi ngibi Evariste Ndayishimiye ntabikozwa, ahubwo uwitwa Tshisekedi aba amuri mu matwi amuteramo za politike ze zipfuye zo kuvuga ngo u Rwanda nirwo ruteza uwo mutekano muke, kandi mu by'ukuri u Rwanda ntaho ruhuriye n'ibi birego. Uyu mwuka mubi rero ukaba waje no kugeza aho Evariste Ndayishimiye yaje kwerura avuga yuko agiye gufata imyanzuro ikomeye kuko ngo u Rwanda rwakomeje kubakinga akadeyi ku maso. Niyo mvugo Evariste Ndayishimiye yakoresheje ndetse avuga ko agiye gufata imyanzuro ikakaye, iyo myanzuro ikakaye ishobora no kuzamo kongera gufunga imipaka y'u Rwanda. Mu by'ukuri u Rwanda rwari rumaze igihe ruhahirana n'u Burundi ndetse ubucuruzi buri kugenda neza, haba mu buryo bwa politiki, mu buryo bw'ubuhahirane mu bijyanye n'ibicuruzwa bitandukanye, ndetse u Rwanda ruri gusabana n'u Burundi, aho twagiye tubona abahanzi nyarwanda bajya i Burundi, abahanzi b'Abarundi bavayo baza mu Rwanda, ukibaza uwo mubano ukuntu ugiye kwicwa n'akantu gato ko kuvuga ngo umutwe utanafite n'ububasha buhagije ngo umutwe ngo urasaba abo basivile, umutwe utabasha no kwifatira n'abantu bane ngo bafate bugwate. Ukibaza uwo mutwe n'imitwe u Rwanda rurwanya ukuntu uwo mutwe ari wo bashinja u Rwanda. Mu by'ukuri ni ibintu bitumvikana. Evariste Ndayishimiye yari akwiye gutekerezaho akabifataho umwanzuro, ndetse uyu mutwe akawurwanya yivuye inyuma. Nimba atera inkunga yo kurwanya M23 akohereza ingabo zirenga ibihumbi bingahe muri Kongo, ni gute umutwe uri aho ngo wica ngo abasivile atawufata ingabo ndetse atanarinze gusaba ubufasha u Rwanda, agafata ingabo zikawutsinsura umutwe zikawurandura ndetse ukazima burundu? Ibyo ni ikintu Perezida Ndayishimiye ubwe yakemura atarinze
gusaba inkunga umuntu n'umwe, ariko ndayishimiye biragaragara ko amaze kuvangirwa n'ibikorwa biri kubera mu gihugu cya Kongo ndetse no mu gihugu cye bafatanyije. Aya rero akaba ari amakuru twabagezagaho avuga uburyo ki umupaka w'u Burundi n'u Rwanda ushobora kuza gufungwa kubera ibi bintu biri kubera mu gihugu cya Kongo. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe naho ubutaha.